هات زانین گو پشمرگین روجاوای کردستانی گل هرما کردستانی هاتنا راهینان کرن و دمک نزیک ده در باسی روجاوای کردستانی ببن لگوری نوچه کمال پرا روداو پشتیل خوگرتنا انجمن اجتماعی کرد لسوریش پشمرگین روجاوای کردستانی را سروکی هرما کردستانی مسعود برزانی لدورا سحیل یال نزیکی سینور روجاوای کردستانی به فرمانده این پشمرگره لسر و مجاره جویابو هر وها شانده که امریکی جی لوی دەڤەرێ بەرزانی را هەفدیتن پێک ئانی بوو و ڕەوشا پێشمەرگەیەن ڕۆژاوای کوردستانی ژنێزیک و شۆپاند بوو. فەرماندەیەکی هێزن پێشمەرگەیەن ڕۆژاوای کوردستانی لە سەرڤەیەکی گوت ڕاستە ئەم خۆ ئامادە دەکەن دەرباسی ڕۆژاوای کوردستانی ببن و پێشمەرگەیەن هەرێما کوردستانی مژوو لێوەیەکێنە گۆڤاڵاهیا مە تژە بکەن. هەر لە گۆری مالپەرا ناوبووری گوی فەرماندەرێ پێشمەرگە گۆ نەخۆستیە ناوی وەرە ئەشکەرەکردن گوتیە جوان راحتیه گوتن گو خو آمده بکن هونه بدمک نزیک ده در باسی روجاوای کردستان ببن لو ما اون حال بندینه گو چک و جبلخانه وان آمده ببن و امریکا دستوری بدوان و دمه و بکفن ری لهر ما کردستان زیر تری 5000 پشمرگین روجاوای کردستانی هنه گو پرانی وان نهاد شر داعش ده لکیلکا پشمرگین هرم شردکن و دناوا و هزیده پشمرگین باشور و باکور کردستان جی هنه لسر vêyekê jî dilovan rûbariyek serkirdeyên hêzên pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji arkêra ragihand got heta niha gelek caran Amerîkiyan li ser eniyên şer seredana wan kirine. Dilovan rûbarî her wiha ji arkêra got em wekû hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê kur û keçin Rojavayê Kurdistanê ne û em dixwazin bi aşiyane vegerin û miletê xwe ji Daişê biparêzin û tirsê ji nav millet rakin da ku koçber jî vegerin ser mal û milkên xwe. Wî fermandeyê pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ragihand گو هر روزه وی بی و اوی وگرن و او دیب یک جاری روجاوای کردستانی بمینن و گوت او دی چک و جبلخانه که مزین لگل خواب بن روجاوای کردستانی سروک ارکان پیشمرگه جمال امین کیجی لسر چوینا پیشمرگه این روجاوای کردستانی جمال پرا نافبوری را گوت پیشمرگه آمده نول بندینه گو پارتین سیاسی لسر وی که الهف بکن پیشمرگه این روجاوای کردستانی حتی نها زیرتری 20 شهید شر داعش ده لهرما کردستانی دانه